Uyati mina angade isihlobo sami ukuthi Mordekhai bekacabangani ngaleli langa kuvulwa emarekhodi abangikhunjuliwe. Angimathi bekacabangani ngesikhathi kulungiswa inqola kuthiwa akapractice lo wekunene ahambe embikwayo abe nesimemetelo sekuthi wendiwa nje nakhunjuliwe. Nkosi yami, kungendeka kuyapracticewa kupractizelwa wena loku ngikhuluma nawe. Kulungiselelwa kukhunjulwa kwakho, lusuku lwekukhunjulwa kwakho. Kulungiselelwa lusuku lwekuphakanyiswa kwakho. Ungukhunjuliwe. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle, singwa sabokhunjuliwe. Ngikuhlephulela khona kuJohane sahluko 6 verse 37. Konke la ngipha kona babe kutawuta kimi. Kungathi nje usahamba lusuku ngelusuku ungahle uthulela uthi konke la ngipha kona babe kutakuta kimi. Kuyayati ikheli yami kutangithola ngikuKristu. Jesu ukhuluma uyamemetela, he is declaring. Akamemeteli la kubonako, umemetela la kukholwako. Jesu bekakholwa ngubabe wakhe. Bekakholwa kuleli kusasa. He believed and trusted the Father that his future is shaped by him. Bekakholwa kuthi babe nguye loniketa ishape kuleli kusasa lakhe. Abengakholelwa kuthi likusasa lakhe lingiloku lokwendeke itolo. Leli itolo naloku bekutawukwendeka masinyane kuJesu sikuthola kuverse 66 lokuthi labanyenti bebafunzi bakhe bamhlubuka abazange baphindze bahambe naye. Lokhu kusho ukuthi Jesu bekade kahle mhlophe ukuthi he was about to lose many. Bekade zilabanengi basetamlahlekela futhi bangaphinzi babuye. Kepha esikhundleni sekuthi abuke likusasa ngemehlo, alokutawulahleka ubuka likusasa ngemehlo, alata aloku babe latampha bona. Uthi konke la ngipha kona babe kutawuta kimi, ubukele kusasa. Akasho ukuthi aningithandazise Nkosi yami ngingalahlekelwa. Uthi noma ngingalahlekelwa kanganani babe utangipha, and lokhu babe la ngipha kona kutangithola kuyeta kimi. Futhi akazange nangesikhathi sebamhlubuka bamshiya, akazange wamikisa statement wa-apologize wathi awu Nkosi yami bengingade ukuthi kani ngisetawulahlekelwa kangaka. Kepha wema kulawo magama akhe. He believed in those coming, yet unseen than believing what he was seeing as though he was a loser. Ye mntwana sekhaya, ye khunjuliwe, angikwati ubonani, angikwati uboneni. Lokubonile noma lokubonako sekwengcile seyihistory. Nyalo sale uthi konke la ngipha kona babe kutawuta kimi. By the way, lokhu lebe kukulahlekela bekuniketa iroom kuloku babe la kulungisele kona. Kuyeta kutakukhanza ngoba babe wakho uyalati libito lakho, uyati nalapho ukhona khona nyalo. Amen.